Yeah, girl, got me singing.
Ia whaatala whātu sa moa le atu no pele le loto malanganga le nei a wole o le aso for really le nei aso se fulma fitu ia o nei foi masina o uni i le tātu savalinga o nei tu sanga lua o lua whaatala whātu le polo klame nei ia mo tupulanga talavou young people ia o seo tātu tunu i le nei foi aso for really lunga tau tua malawa unanga ia le siu fongo lau mui Wellington fia foi leo mo lava no mate fantasia so foi mo to fine ia ana fa solo ia fa talo fa tia o le to fine la le i le nei foi ia fiafi talo fa manor so foi Mari ia fa talo fa foi ta wo banga ia me se tupulanga tala vole o fa ona mafuta mai ta pokala menia fiafi o le va ta foto atato e felo ile no ta pokala me le tupulanga tala vo ani Mari ona oni tutuangi fa le ainga foi ia sa fianga i ma oe ia ai manaya fa taiwa fa yon toi mo tapo kala mene fiafi moni ia o leo la al daily ana iwe e fai mea fa le ainga e mea fa le kale sia fufuanga fo ia leo mo vole no le fiafi leo tato e filo ai ma tato atunu ai mesi tu planga talo o lo fa tawo i nei por kalami e leo mfai foi ona fa tas melio so ia e te wati ia ni se foi tuto no ale ma alofia ia fa talo fatu i tu planga talo young people, we hope you've had a good week at school. Yeah, nisi fo yo fa na wo fia ma suenga university ma nisi o aonga tata ese fa malo atu ya to ana o longa tonu ne o to sanga lo tatu yai ya wole to ma fo te se ma fai mo ne to sa wole to ma fo te lo lista ma titile o fai tau ma sina e o to Christmas ia ai wala tama fo imtato suenga e lo to ma fo November mon e mo ila vale o tatu ya uni ia au te lo le foi fia ngai nisio pe nei sa no Mari tam a fana ola ala tuno fia ngai foi masuinga bio tika I ba tek mai si a onga mtata isi ma lo le tawivi pa talo fat foi tato ma tu ana na tu leo tu asina sina ia man tu e fia ngai tato ma onga mangalu ai pe o tato ma tu o tu mali muli panga pa tap o tato favor. So young people wanting all of ya mama daddy li tapina no lo lunch ni neva yaso monile after for ya grandpa ma grandma ma tu o no lat talo le man we you to favor lao ta ole e mesi ta ole o Mari nei tato ta mama tina ma tu mo ila valien e no fali ia pe la to e momoli e fia ia alom fa na pe fa pela fenga luenga ta mama tina la to fia le no fta puai e fai me foi le awa pela o tu fa formal fali tai au fa mai to ina manuia to wa o neas o nai upuna fa manuia na Mari pe mana to mai tato te leo taimi ai te fa no ina la vale lo saunga le mu ona le tana mai ia nena papa mo e oni ngalo la fa tai lo to ma to ina o upuana ia fa manuia le tu ya to manuia foi to wa te alu amal ma fa ola la I tanga tala tapu ia tu yo fai fa monile ia te fa tala fa tu tanto por clame tala ese una lava o nga fa no e tanu fali ia fai sina o snack ma futa mer tanto por clame ile ne ya so for really vania toloa teu sio valili sio va sanga teu I say la mai lewe te si o valele ai mo mai tine I say la mai lewe ale on to lina to see ale a fight fini ali yesu e mali oli malo vittoria na su ele no pertania so no tam I say not Illuminate,
Ia toi whamalo atu o fitu minute te eili tu lai wha i le pokala mea tupulanga talavou. Ia manga lua to o lua toi malituanga ni a Mari. Ia e watu fo ini talo oto foi. Ia poa fo ini mea o ngā le amwhaun tato tatana noa i nea fiafi. Mari te le o vaenga foi le tutupu vaenga tāwana tutupu ne vai aso. Ali. Ia ni masang vitata tala noa tuai ia vai foi whasoa runga tato ala leo. Ia i matau pua o ngā fui mo tato. Ai mua, mana ia le watol ta upo le aso. Mana ia o le ale tā upo le aso tu whiri an. Pu whapir tānia ina whapir inspire. Ia pia whasamo. Ia whao Sofia. Mana Pia oe ma le inspiration foi le ili starta. Nā foi la ili tā quotes nei nā e lango ili tā upo Mari. Mana ia. E mai le quote nei ia, so let your unique awesomeness and positive energy inspire confidence in others. Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine. If you want light to come into your life, you need to stand where it is shining. Telele oa nei tono o tā whai tauna. Ia mana o le whai mai avea lo unique po lo tā ua, whataua lo tāta. Ia ma le positive energy po. While le ima se me te whale tonu po le negative o lo avea lo tamali anga e te awhia oe ma whao Sofianga i ris tangata. Mana ia. E pio le confidence o lo so tangata po la wo. Wa elis tamai te Mari pe whaavai ngō fie. Mon. Ai ala ona tino ia au sia le sini au tu. O le vai atu la e malosi ma supportive ma lango mai lana wo. Mana ia. O le upu leo le whao Sofia, o le inspire lewa o mai whanefia, tā ua ia, pe ona e sau nori tu whine ana. Ia vei tātou mani tangata e whao Sofia i se mele le isi lisi tangata. So let us be an example wha teita inga le moisi talavou. Wa e sao le ia, a vai melis talavou ia o e nai te vai. E vai atu foi mai ia. A vai me nai tu malosi nai te toa e te wha maoni tino ia peo se awala nai whao Sofia i foi nā tangata. E tino fo ia. So manei o le upu nei. O le whao Sofia, let us be people e whao Sofia i se mele lei lis tangata. Tā ua telo o tātou fo i mātua, tangata mātua pie inspiration for the young ones. Sa o leila tala Mari pewa tono a onga. O le inspiration e tono a onga o tātou whai a onga. Mali. Awa a saut whai, a whapesal whai a onga pe moe mai le active. Ia wa mo moe fo i tamai te a onga. Ai a wha ai ato tamai te a onga la nau mai level whai a onga. If e langona le whao Sofia fo i lei whanawa o ngai tino we whaila tau mea o. Mana ia. Ai mana ia Mari, te leo vaenga pena ta ua taimo sola. Mana i fo i vaenga le nei au mai a tatata no ai fo i. A tonu fo i o whafonga mai fo i nei tato mātua. I mātua o ngai kolisi. Mana ia, o le taso mata upu lewa, fe tau i le leima le upu leo le whao Sofia lewa, ata noi le tāpor klame Nesreli. Ia. O te iloa ana e leise te talavou e leise tamai titi fo i lea e ala lo le tae au. La ngona se nau thialu le aonga. Se wanga nao e o se talavou matua e tino ue le aonga. Ia, e o foi a tātou. Ia. E o foi le teimi o ngā luenga ma wangwapea. E le ngona fo le e le thialu, e le thia wai o la ngota tu lo fa fo me tātou tunu. Ai ono le tasine o mata puta o le truancy. Le tu fine ana ia to telo tatu whanau e le o a onga. Ia, pe whaavai ngō fie. Whaavai ngō fie. E ele whaitau leo lo o mai nei. E whapea o le whai numero talavou po whanau a onga le ua le to a onga te mini. Sa matau na pa umaya. Talo mai le tau sanga luafe sifuma lima. Mai tau mai lao tau sanga luafe sifuma lima. Na matau na pa umaya lalo. Le foi numero o whanau po tama matene a onga. Ia e awai atu a onga. O upula le whapertani o truancy o whanau e le a onga. Po la eno no foi fale pe e le o awai foi mata upula a onga. O lo o le awai a onga. O lo afu sumaliva. Whape e lima se furu marifitu te se marifitu. Ia whanau na i le a onga. Ia. I le national average iwa se furu pasene. Ai mai tau mai la. O te titia, lo te amala afa le foi numero o whanau te tonu New Ia, e li a o ngā mata mai lua fe se fumrif. Mana ia, a ele ti se tasu kolisi le mai whataita inga Mari la le ta wale ngor kolisi.
E isi alo Samoa ia le sunga ia Mose Skipworth. Mana ia ayo o se o le tamatu ai fo i o le o le kulisi lea. Mana ia o lana ngaluenga Maria fai tai au pe asau le taawale fo i lea po le van. Le van fo i lea le pike tamaiti aonga. Ia le whape alu le tau fi le van po se lau mita mai alu ese mai lalu lea enga. Ai tamo eva ai po ai tamaiti ana tua i le van ai le o mai fafu. E mai se a inga fo i le masane ia le tamalea. E anu foi lea tui foi tutoa ma fai po lea le mea wale o mai tamaiti o i le van le hoi piki mana ia. O le mana i o le ngaluenga. E pele lua o le wha o Sofia le le fui a talavoupo le fui tamali o lo whiangai mana ngaluenga. O i o le attendance officer. A se tasio a onga tono porone. O lana ngaluenga le fai tai au. E alu fui le tui whale o ainga. Ai se ai leo a onga ia pai mala fai. Ai se a lai mo moi a. Tulanga pena ia tulanga o lai mai. O vanga pena tau ana longo le onga. Moni le. Tau ana longo le onga. Ai ei fo isi mafu anga to finiana. O le fia onga o le tamaititi. Moni le o e tele fo i o isi tamaiti pe i tamaiti fo i le fefe le onga i. Me vainga fo i me tau puli a. Ai wa o isi matua mari tulo fafonga me la tuno. E usu le tai au le taina le lima o le ono. Fai pele ia le wo le sauni ala tau tamaiti a kolisi o le onga. E le o le matua. O le momoia e fatoa sawa le vali ala onga po te ersfutasi. Po le sfulua. Pe o isi vainga ia wai popoto e tupulang talvo i aso nei mari. E popoto e lauk in i media la tau matua. Pe ala fo men i media la onga. Delete. Fa pe delete. O vainga ia mari let's tupu taimini. Mana ia. Arat fo i whaafau atu lalo fo i nei tato matua. Siaki fo vainga le nei tato alum whana. Mana ia whanau o le tūlanga lea. E mate leo whaapea expose o tau. But it's very important because truancy is one of the biggest challenges our country is facing. A lot of young people are not attending school. Now, there are different factors. A tele yo mafuanga, e mafuaile le a waio whanau ya onga. E ele si mafuanga le au mai I. A lot of the worst attenders I work with, o tala lea si alo leo tātu turu lo whiangai mana ngaruenga leo o le tamu whailewa ai mei whanau I ele o a onga. Whai mai o te lo whanau, they come from quite harsh backgrounds, gang backgrounds, or from poverty. O te le nei o whanau e olo o mai ni ainga, mai ni sio manga. E le manuia. Whaonga I e foi lea, foi tau po lea upu. Ai o nisi foi o lātu ainga pe involvement me foi o kingi. O le tau tino atua mea I olo o mai I whamtalanga I awatu. Nisi foi o le mātitiva te lo whawhamar tātou tunu poverty. E pe o nisi ni mea mafua anga I le mwhaiuno o I whanau lea o. E whanau no ai fui le pēa whaitau atu mwhalongolongo. These are some of the reasons why our young people are not attending school. Yes, moni le. Mana ia foi mari vai atu te le, foi le vai ngā tupen malo le watu ese valu miliona tāla. Valu miliona. Valu miliona tāla le watu ese to tackle truancy in different ways. If sosoni foi le ia onga, if sosoni e tau fo ia I whawhitau li leo le. Talosia e fo ia le whawhitau li te leo whanaua onga o le tue fio la onga. Ona ia te lo por COVID fa mai le excuse ai sta maiti e fai on lato mea onga fa pe it's because it's COVID. You know, we can't use the excuse for iwa. O lo tato fio la va ta smart fa mai. Ma nei ia ma tua lalo tato por klami nei fiafi. Ia tato ngā lue fantasi. O te loa e leise matua vo ile e le mana o awani ia nga ia lato whanau ma ave lato whanau ia onga. E lunga fo I whanau, ai o lai mole mātou lea onga. Ia e sele mea nga I whanau, o na lea nga I le lea onga. Mau te tangiri telefonia mama, dad, whapea atu, e le o iai pai tono le vaseka. Man tua e mwhaiana e alo I sisi mea, ai e le makaina o I tono le vaseka. Lo le e mātou e tele o ha onga e le tono le vaseka, so whanau, o le tā ua I o le mata apu nei. Onga. Te loe mari, o le malosi o le aia te tau o whanau a ongai nei o Samoa, ia wale no o a ongai Samoa. E sasi ro tamaititi, e aru sao ar whaia onga tala noa sao le mātua. Au nei, pe e whai tete a le tala noa fo ile o whaia ongai mātua, ono puipuinga fo e whanau, wai e lo tatou Samoa ia,
o isi ia lei o le fue a se itsulo pe a whapea ai a tue se ma ripoti. Au Samoa, ia e whasia o ilu mor whai hao. Ma le tua, o le o ngalai tu tolo nu, e mea sa vali fo, mea walu il tau whali, wai o tolo o tau nu. Ia au neila, ia mamaua, ai whanau, tu o lalo mo tātou. You know, the reason why you're going to school is to be educated, to get a good education, you know, so you'll be able to look after your family, get a good job, get a good career, and do well for yourself and make your family proud. Te leo te mi tāte tatano e lunga porklame nei ana. E le whaingo fiel tātou au mau wai tono ni sira nei. Ia. E ala usu mama daddy e whai ngā luenga i le aso ma le aso. E le whaingo fia whai ngā luenga lo whaingai mu tātou mātua ai sea. Ia, o le tongina o pile a onga. E le toi tau ngofie ia E pile le a tau ngofie, wha tau o lava lava a onga, o stationary, o lau penny, o lau api, whai lau lunch. Tele i o mea lo tau whai tātou mātua, ia o mai ai tātou whanau, se luma nai manuia. Iwe. Ia e pei e solo moe ai tātou whanau, ia le mātala i le vaenga. Ia e pei o le matau pule tātou truancy. Ia. Ai a vea tātou mani whanau e whao Sofia ai, le lau nau foi. O isi whanau e o le a onga. Vai la wo. E a vea o mwhatai ta inga le nei o te laiti le e tau mwhai me latoa o ngal primary school. Ia wawai me tamaiti le e o fia malato siblings matatua, matei matatua. Fia foi o le aonga. Ta wai mari o le awane i misi se asoa aonga. Se lunga whanonga tuanga se ngase po a mai. Yeah, that's a good excuse e no foi le fali. Ia vainga foi le mari whapea, oh, cause my friend's not going to school. Nanga lai le o aonga foi la wo. E ai longa e le na excuse. That's not good enough. It's enough for fali. For tuanga tupulanga televo show, yeah, tatoa onga. Go to school. Go to school. And enjoy it, you know. E whaingo fiele, e whawhi no o lea onga. Ia pia whai o nei to te o whaatasi mau wo. Ma ai wha lea wo. Mai ni wo, o le whao se fia ni mele lei mo. O e mo. E tai mo sisi me. E le manuia ia e whanau te loa ia o tau le mafuta mai e o whanau sa mo whanau a onga e le se whanau tātou e leo fiu bātu e le wai o mele e te tangi a telefoni a mambo dad ia po i lavolo i ele numero i lea onga e whapea mele lea onga ia e lo iai pai tono na sianga lea e lo iai fo i lea onga so i le i statu alo whanga i nei mea ai o le whamanatu le tātou porklami ia mātua foi ia tu ralo mo tātou ia ngā lue whaatasi ia ma ai whaaliwa hanga nei ia mai se tātou ngā lue whaatasi ma le kulisi po a onga so se a onga e leo nā kulisi primary school intermediate whaasolo mai tūlanga tūlanga nua tā ua i o tātou mate i tūlwa hanga lea Mana ia tāua tele ia ai te lo mari la tāsta pese tātou foi mai tātata nono la ia ni mea foi wo e whatwhamasino tātou ni porua 65, baby. Sweet and sour, there you go. Always putting on a show, but I always know the taste, so I can't leave you alone. Sweet and sour, there you go. I don't think I'll ever know, but I always know the taste, so I can't leave you alone. In my heart, I'll tell you we're the one. Wow, your love is like candy rain. I'm standing with my tongue out, and you can't pretend that we could be just friends. There's some things I can't explain, and you're my weakness. That Monday, lick me like a lollipop. Tuesday, is she loving me or not? Wednesday, now she climbing back on top. I know she's bad for me, but I'll never wanna stop. Monday, lick me like a lollipop. Tuesday, is she loving me or not? Wednesday, now she climbing back on top. I know she's bad for me, but I'll never wanna stop. Sweet and sour, there you go. Always putting on a show, but I always know the taste, so I can't leave you alone. Sweet and sour, there you go. I don't think I'll ever know, but I always know the taste, so I can't leave you alone. Candy paint, ice on my pinky ring. Married to the game, don't need a wedding ring. Love
loyalty and love, I get you everything. A lot of people switch it up, but you don't never change. Nowadays, you be popping, got a little name. You leaving and you running back, climb on top of me. You with somebody else, but he ain't like you and me. Shawty so fancy, trips to Miami. Whoa, when you move your body, don't stop, let it go. Lately, you been acting like a savage, I know. Wanna be a good girl, but you do the most. No schedule, just go with the flow, you know. Sweet and sour, there you go. Always putting on a show, but I always love the taste, so I can't leave you alone. Sweet and sour. Lua sifuri malua minuti leo tena ili tulai fan programa tupulang televau ni vaenga ole aso for really. Welcome back to our youth show. We've just finished talking about truancy, and the word for today is inspire. Fa'o Sophia, yeah, po se fa'atitinga lei. Moni lei. Pai Ia la oi onga. whātata inga lei. O lela watasi e mai wale sa e fa'asi sila to fini ana. Ele mele tupu ile. Fana masino tatu porua. I moni lei. Ia, o tele me vaenga fo ile tupu nei vai aso vaenga lei. Ia lewa vai atu i tāpepa, ia pini vaenga whale tonu lewa sawa. Ia i vaenga lea maripe whainai whamtalaina. Fo ile tatou whale masino, ia mani vaenga fo ile tatou Porua Youth Court. O le tatou whamsinonga lea i tono Porirua District Court. O se tasio matau puna i lumo o le whamsinonga le vai aso nei. Ia. Ia ai na afia inisio whanau talavou. Ia manatua. E se a tatu whaalongo i tui ngā matau whapene o lumo o le whamsinonga. Ia ai Wantu pulanga talavu. wa tili e le teimi nei. Pe wa tatu whawa ai le tele o meo wa afi tupulanga talavou. Ia e whanau noa ia mai tatu ma fau po le ale ma fu angolo tupu nei mea wa le te o tupu ia ai le ofisili na tatu te tali te mini Ia. ai o se ofisili tu ina e tatu te ma fau wai o le mata pule se tasi o talavou na ia fa o lima isi isi talavou ia le sa ma fu wai on ave fa na tinati il fan mai se tasi o mata pule tu la me se tasi o onga tonu Wellington nei le sa afia isi tasi o whanau. Se fulu lima tausanga le matua. Se fulu ma le lima tausanga le matua o se tasi nei o alu. Ia na ia whao lima i se isi whanau talavou tono le aonga. Ma le whao punga le ua au mai whai mai ua tama whai le tamatiti lea. E foi le pui lana wō. Ia o vaenga whapene tono o le aonga. Ia e tuku a foi le whenga wō foi lea. A la tulisi talavou e whailisi wō lisi a. Ia pēno mai lai o wō lisi a wanga. E o mai tau pui ma. Tau whai fōi le whaisi a wala fōi le e whai atu isi me leanga i lisi tangata le. Tau whai fōi le whaini mea le. Ia la tu wō. O le wanga la le wō mai. Ia o le ua whailo mai ai. O se tasine o whanau talavou. Si fu lima tausanga. Ia le sailu mo le whamisinonga i Porirua. Ia ai na whaongaina ia ni se naifi tulo. Tamai naifi. Tamai naifi. Using a knife and thrust the knife into the victim's torso. Ia peo le sa whao lima ilia talavou. Whaongaina o se upenga. O upenga le vaenga leo o se naifi lau whaonga. Ia matui ei tu lau whaonga mertatu tunu. Leisi talavou lea. Nena waa whai nai. Ile a onga. Ile a onga. A o lunga. Ia o le puipuina o le siana wole wa afia il matapu lea. Ue vai me la ana le mele tu lai mai timi nei tatu whamsinonga i Porirua. Io e mari pio se vai ngā whanono pio le manatu au tu lava o le tala lea nei whamatalaina. O le iai o le wheo ai o whanau a onga ma penga. Tamai naifi. A penga. O le talitonunga le whanau e pui e mai e lato. Male ia. Ai le mana ia wawai atu i le whamatalanga fo ia se tasi o lo ia. Te le o me mwhaiona, things can go wrong if you carry knives. Te le o vaenga fo i le ono tutupu pea, le lo pete toi la vea ia se tu lo. Ai o le whanonoanga, o te le na whio ai mnei maalum whanau ia onga korisi. La le taua fo i le ngolea onga. O le vaenga le wa vele mpopolinga mo mātua ia ma whamasinonga fo i tatou Porua leo tatou o lunga New Zealand mai aso. Tā ua ia. Te ilo i ana i se teimina o ngai na ini vai ngwa pea fo ile tala mani e o whio ini whanau mani naifi po ni au penga fo i le aonga. Ma se
vaenga foi le fa pe pui il tangata le pe vai lo se me tupu fa nga lo Te reo Mari Samoa ia wasa wa onga le onga na o teine. ia Ia o Samoa pa wale le taimi te wa ai I whanawa onga mei o naifi ma te vea pia whai misa onga Ia. I tain market. Ai sea whanongo I tonu a onga o toi a tege lista mititi. pe ave foi me E ave foi ni o penga ia o te lole o le malosi a le discipline foi le ama tu sa mom fa ia onga fa malosi e ia nei ona o tele le tu sa lo tu foi le fa sa ona fa sima taua ia talo sia pa wale o la talo sia le o ni whanau mani alu whanau Samoa o lo whewa ia o ngā ave nei meo nei thipo ni au penga male manatu fo lea a tupu se pe thea ona e whaongaina lea ia vaila lea leu whaongai lea talvo Ioi. a fia i fo i lisi talvo leo na ave whanantinati le avtai le o maliu ei po umalisui fua lea halo ia wao nei mea ia e tulai mai tono a onga ia vai le se furu malima tau sakara matutu o le matua laiti au nei whanau Lai ti o te lo foi e mana foi le o o te lo le va funga mi foi nei tato matua e va tfol tu ala mai ni siaki tu va ai for vai ngale siaki fo le atol tama mal tine a onga wai le fa pe foi na le tu pa o li ia e ma fai foi ona fai vai ngale tu pa tama e mata I tui foi vai ngale ni na yalo fa na wa e fe lolo le Mario le na e mai ai le o pe nei son wai le mali wai ia but it can come to that it can come to that tātou wa ai mele tupu mai Amerika ia whaftai le o tātou tūlanga le ai o le popole o le ua matana tātou wa ai I le tele o tūlanga o sfoli tu ngā tūlanga whono o whaatino ina e whanau o ngā oi ngā tele o mei au ki lani le nau mai o whanau whioa I lungo ta vale e le aini lai sene se fulua tau sanga le si tala vau fitu tau sanga lista fitu ia se vai o vaenga ni o wa o ele misia se vai aso tu fine ana mani tala o lo ta o mai ai ni me lo a fi fa na tala vo tupulanga tala vo ta tu e ta o io vaenga ni male ava tu fa tu ngai runga ta tu por kalami va ai le leila peritala va ai le leila peritala malau api e te fa wo ai la o penga na te anu mo ile la o penga na a e fia o ele fusu la api mar pet pe o tala na tatu matu e tele na fusu bal api bal pendi ai wale le o vaanga ni o lo walo masia o penga male fo nga vo le e fa manu wai pe fa o li mai sis tangata o ina ia manto me umane ia afia i lo soifua manto e te alo lo mo fa misnonga e lo record ia o mela na e finga tana e alo fia su e sa ngalu e su e follow criminal record o lai mau o le mau lalo o le tausanga le sfuma limo tausanga na e fai de melia ma le melia ona le manu ile lo soifuma lo wola ai tu lalo mo tatu por kalami ia va ai tatu fanau tau mo mau tatu mo vaanga ni moni le don't carry weapons tam fai ona tu plan salvo le va fonga mai tam fai na lo ma fau fai so alta tala le Mari tu plan salvo ma fau le ata lo tamala tu male sign foi le fai awala I le team munga man malu lo New Zealand mana ia ia e ma fau fa pena pe ia sio tamala na usu li mal va vea lai winter New Zealand lai tu so mel tu pe tongi no pili ai awete ma fau e te alu mana au penga ni te o te weto la veni te wel wat wat fa sa me lista me ti fa nga ia o ese tulo o tatu ai le America tu fin ana le vaanga le tatu nei ia le sa tu le mai sta so a Texas sa ia na alu si tamai mo moli lo na fine I le a onga ia ai le loa lua I tula mulimulian e mo ora tala la ua o umar soi folo na lo nalo le ia ona tulanga foi le o nisi foi tala vo na la tu o mani au penga ni o fanga tulo ma ta fanga I to tele ona I fana o mani so fai au o mela na le pui atu a te mo fai tātou mātua e kalisia e ngata tātou li tion por kalamini ta mo fai va ai va anga ni ia aua ni anga I tātou whanau tupulanga tātou fau Samoa va te mo vole va noi lunga tātou por kalamini e whaai loa im expose atu nisi o mea e le te tau
ia ona o e tātou whanau tupulanga talvo. O te iloa, Mario, o le tala no ina tono a onga. Ia. Ia au te iloa na isi o mātua e pisi foi inga luenga ma e le stemi foi le o le a onga tala no. Po ani vaenga o tutupu tono le a onga. Ai mana ia o le mafuanga tono, la mana lea leion ta tala no atoa vaenga lea. Ona le tele en mafuta mai lungo tata wala leo. Facebook ma le YouTube tata malo la tunu. O le ma nei na nei facilita ngata ai se ai e mai so i mata po pe nei po le leola ta po e tulangoa onga le ona po ka vaenga nei ta ua ia mai tu atu foi le fa tu la lo foi ma nei ai tu va tu mata po nei tu ta noi tono tu fia fa la inga tu lo be le va pe fa tu nel por clame se fa tu tanga ro ta tu tu ai ma nei mo se va no panga no foi le te mile la fa mia ai tu lo le fiafi ia fata no mata pu ia ma tu fa manatu vaenga ni ia pui tato ala fana mo fa iloi e ia afianga so se met fa le lei peleanga there's always consequences pelana ia ini so puia se taso loia there's a real danger of young people not understanding the full consequences of what can happen la pepa le fa ngaina there's a real danger of young people not understanding the full consequences of what can happen. Se le yo afianga e mau e talavo. Ia pe ale mala malama i me e fai Mali foi leo o le maua whahol tupulanga talvo Mari. Whaamalusia la vai tatu tau tua le look after your mental health. Yes. O isi vaenga lea i leo, we're not mind readers. Lim whai tatu whai tau a tua ia ma whahol tupulanga talvo. Te leo vaenga leo na whai fo inisio talvo le vaenga whio ai ma au pinga malo. Si mana ia tala noa, there's help out there for you. It's tata noa tana noa ia mama dad, alu nā tana noa i lau whiwhi au, la whinga menga pa ia lea tua. Ma wai lof so swan. O tātou, we have so much support. Le ngata i le, o iei lātou lo, o iei ngā luenga. Fo i le tō mai whapitoa. Yeah. Nei tono le a onga counsellors, there's always the helpline. There's a lot of youth services out there that can support you. Ara vaenga tōna e whai sa i lia vaenga ni. Tata noa i whai loa ai, o mele whapea ma whapea. I me i tutupu ma tata noa ona e ila ila tō mwhaino o atu fiso swani. E fo ia whawhitau li lo whengai mo tau. Ia ai te lo o matu i nā tā whautuanga. Mua o le aonga. Truancy, there's so much bad press at the moment. There's one of the biggest issues we're facing today as a country. A lot of our young people e leo a awai aonga. Ia malawanga lona lua lea. Ia tamu whai tātou a wone i tau sia leo o ni tātou whanau sa mom aveni a upenga whapeni. I tono a aonga. Ia ai wha mua aonga o aute. Wha mua na aonga. Whai wha lila aonga. Ia make mum and dad proud. Mai ngā whaile ni ti whape polan me tū lei mai ia oe mama dad lea onga. O tele o awanoa Mari opportunities ele i maua nei tato mātua i aso ia a. Telo nei tato mātua ia ele i o lunga le tu lolwa whonga anga ele i o le kolisi. O na wa uti whaasoa nei lato mātua fo i aso ia na umaloa mai loi tua ia whai ia le lalanga whala ma whaatau su ele tupe. Mai ngā tonu ana ele on whaatau atu mama dad lo waru lea onga. Because you have the opportunity now that they never had. Ala wa tele ia vaenga i mwhaiona e maua i nei atunu Mari tele o awanoi nei atunu opportunities i nei atunu o tato nofom tau au mawai. Ia ai mana ia to anga lea onga se to anga lea onga. Tele i o whamurianga a. E sa lea tele na tala noi mātua. Amu ia outou. Iwe. Amu ia outou. Amu ia outou. Wai whamurianga mama noni ili maue la tu i tau saka masu mawai. Ia o ni a ngā tupulanga wa iei ma le suinga o le wei laulang. Ia amu ia whanau. But don't let those blessings be a way for you. It's manatu mai. Ia wai mwhaia ona e to ilalo ai ma vea vaenga ni. Ma me ele manu iei lo soifua ma lo ulanga. Monile. Atu atu au tafa. Use it wisely. Think about what you're doing, and there's always consequences to everything. Yeah, tasi ese malu meva tapu tu fini ana. All ni stato pespesinga ni. Yui. To tell you mai fa olio tapu klamin neso really mo tupulang talvo. Le uto lusu mal fa minuto to ni tali li tula lima. Pespesinga ni mai apex filoa lo tau au ete mapuai. Punitia le
Una le fia ai se fulu sene fa alavai a o se atofanu e fa alavai o se papa mafu amu ia la salo wa malo lo na masalo salo se ia lo famai ola uola wale mafai awe usoi sauia le vainu lea o te tamafaina mapomai le paolo le faamalu lea ua elaina ia faamalina o se mea ua o mawaina faalangonamo mai ilo o tau au e te mapua lo usau awe usoi sauia le vainea o te tau mafaina mapomai le paolo le faamalu lea ua elaina ia faamalina o se mea ua o mawaina faalangonamo mai ilo o tau au e te mapuai awe usoi sauia le vainu lea o te tau mafaina mapumai le paolo le faamalu lea ua elaina ia faamaliaina o se mea ua o mawaina faalangonamo mai ilo o tau au e te mapuai Lo tau au e te mapuai mai a Bex Filoa ia toilangine Bex Filoa al pese ia Jerome Gray tu vina Mana ia tau au vai tau au mama dad e te mapuai te le mapui sesi a tau au Maria. Tau au mama dad ia malau tuspa ia te mapuai. mapuai le tua mana ia tu vina ana o lali si vai ngale tau la fa lo fo i tatu fa no ni me ma ta lai mai tai tu Io e mana ia Mari vai aso nei le sa fai e fa so mai la vela matanga vai aso. Il vai nga foi le si sa mo le fa fa so ai male tuanga ia ta si la solulu. Vai nga foi le e sa wai le tama ia pole ali ta oto i lumo le o le tau pole siva. Mana ia ona le la tato fai am tato fa manatu mal le tunu. Taimi nei Mari le fai a onga mea fanawa onga i kodisi mo Polyfest. Ia telefone fai tawa nunga ma vai nga fa pene. Mana ia foi vatu stafa manatu i le tūlanga lea. mana ia ele ngata fo le tu pao tani wo of i le tu pao tamai ta wo fo i le tu pao tamai ta o lo fa tino le tu langa le o le atu ta o to luma fo i le Ia. o tangata le si o ale o tau po mana ia man tor tau po ai e tu langa o tatu tu manga e ngata fo i le e o fo mana ia fai no no si va fo i le ai traditionally ai o le tau po na o ia fo i le e sa mai luma fo i le E sa ona ona la talata mai se tau le lea ia po se tani tu lo tu pale o ta malo loa even the boys e siva ma mau mai a fo i le that's a mark of respect Ia, esa fa sa ia lina fa so mai maru la tunu. Ele e se ia fainga awani fa malosia do not encourage this tato fa now to planta la vo ele fa fonga mai ia fa pe foi le te fa pe that looks cool Yes. le wale mata tele o ata ma me no YouTube tele o siva fa pe Maria e la tu la vale tata o tom tu no la vai tau po ni fa pe to planta la vo mana ia foi le it's cool, it looks cool. Ele mana ia watu fa manatu. No, that is very wrong. ia Awane fape te ale faitu langa lea. Wa le watu amatana faitu wa o ngā siwa watu Polyfest. tu fine a wone io o atu te milo Polyfest Ioe. o vai atu i stala vo te mo atu te oto i lumo tau po mal tu voi le e tu i lunga tau po a tu lo i lungo o Ia. pa tu o tangata le mai lo se tu ma sanga fa sa mo le vai so be mindful o tatu fo yo lo o ina siva Ia. ask
ask whether this is a part of Samoan culture. Wai was sui fo il vai tauni. I telo sui ngale wo i tu lang o whaasifianga wha Samoa. Ia taua tātou tatano ma vai nga ni matai tūrili. Ia tūlanga e taua tele mo tātou. So that's one reminder about the Siva Samoa. No men, even females, lying in front of the taupo or the manaya who are dancing. Yeah, Male Mari le salwa talano toi ma le sunga ya tasi. Vai ngalen tupu tai le fionga tamai tai pale mio Samoa le na sa wele le si tina pole tamai tai ta toi lano. Ai pe o le aso na so ai na toi tupu fo I le vai ngalen na le si singa ala fionga tamai tai pale mi Hawke's Bay pe sa ole. So ngai miti. Ai vai atu lao le pe o so ngai miti tama malo fiele na. Sau ta oto I lado fo ilea. Ia, o mana tuol vangana. Ia, o vangana ia, e te ili vai e tuala ili pale mia. E le ma se angoi. Ia, e ila le, ili vangana, po la stala ili pale mia la fai. Ia. Ia le o se tūna va Samoa. Ai mane vangana e tuala lo tuoi le. Pula tangata ia, ai pe o le tausia o malu le siva Samoa, mwhafifianga Samoa. E le o le o se tūlanga lea, and don't encourage it. Awa vai atuai whana o lai fai mai e matua. Ia whaawam sa. Whapiara ia o whanau. Ui, no wingon sa unga lale o whingo mea. Whatua e oso oso. Ai lea. Ea tātou tu matek tu wangani o wana o lewa la talata mai te mini e whaafia ia onga. I le Polyfest. Ia maa lea fo estua lalo na. Ia wana I tu mai wangani. Ia mo tele I fo I la tu o tatano I lema ta up. Iwe, ia pe o tala walunga lava lea le hilunga o tata social media le aso. Yes. I le vai aso. Ia ai, Mario le whai walata mai foi ia le tuuanga o le term 2, o le Kwatalona lua. Pave o tausanga a. O te iloa, o le si tamaititi o lau o matua mawhauwhau I le aso lea le aso tōna I aso iwo I ulai a matai malolonga o le Kwatalona tonu. Se ia o atu le aso lua sfulfa I ulai. Ia to ia e lola I le aso lua 5. Tu so o I ulai o le o ngata tonu umalawa I ulai. Dela maloloa I alum whanau a. O le tūra Kwatalona lua le ula mai a. Ia. Ia le la fau mai Kwatalona tonu. Ia o le aso tōna I la iwa o I ulai. A matai e whae ui le aso lu sāri lua suma le wha o I ulai. Ia tūlanga fu I leo malolonga lua vai aso. Amu ia whanau 2 weeks e malolo I la tō. Ia leo tō mamau. Ia lolo winga. O a umani vanga fu I le mo mia me sa tātou I le NCA. Ia. Va ai au maka fu I le vai points, exam assessment points that you need, the credits you need. Try and make sure you get all those assessments in. Ia umai fu Kwatalona lua. Ana ue maa wha ana whana mai e toa. O le au siama ia vanga fu I o levo mo mia. Falu se fulu. Pe ono se fulu credits nai tau whai e au sia. Ta aua I o vanga ni. Ia aua ne I o mai le Kwatalona tonu. Ala le I wha umala le... Tua haia mal pressure wale. Ona la o le wale mwhai ona au sia maka I lo levo 2 le. I Kwatalona lua. Mana ia ana I fo I te mari whapea fo ia amu ia tamaiti nei le latu ua e lein whi au whai a. Ai mana ia watu fo I whawatuanga mana ia le tualalo a mari la tau ia whai la tau suenga ia po maka fo I tawana au sia ia catch up. Wa le mo ila wale o tato ia Iuni. Te le la wale taimi te tāpena I mo suenga il masino Novema. Mana ia talavou o nisi na vanga tau mo tātou. Wa ai lau siva vo ile siva wha lei. Siva malo mana malama I vanga tau tauna iei. Ia maltulanga la lea. Le ua vave ona a ngai maia malolonga Kwatalona lua lau tātou a ngai tuai. Fotua mai fo le term 3. Ia wa ai wha leo mea onga. Ia up to date me uma. Ia malolo I Kwatalona malolonga ia la ngai mai. Ia na ua uma nisi o matahaupu. E mo mia ona tonu whai au ngai maka a. Ia mani o leo tuasi fuma tolu minuto tuani on tali tula 5. Lama lama whai fu tāpol klamina. Ia sifrele pespesenga nei. Ia e vai tu foi li vaenga o le afiafi. To the general. So gas got a bar. Ya gas eri kuafu. Kia le mea. Lue ma ilalo. Lue melo lima. Lue ma ilalo.
ele olo ka ba ai le o ke ngau ai a kiri ai o e fa pau pau se fai fa ale le mai foi o au nei o ke le ko foi a o mami foi le o si ba on ka ko o ke le ko I ka ai 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 ese que cuele lue mai siva awa o mami le kai kai ka e fa o mai o le música o ka ko se le fai meica la mami se va mai uana o e la upele se kilo mai uana o la upeplo rosa sala le manoni una o te wina da ay 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 ese que cuele lue mai siva awa o mami le kai kai ka e fa o mai o le música o ka ko se le fai meica e ka siva mama lo solo ia tau tuna tau siva for fua o lo o siva tu foi o tua awa lava nei e vave fa tani male tata vale ole o lo fai le coloca o mami lo ko e fia lu le palola ay 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 ese que cuele lue mai siva awa o mami le kai kai ka e fa o mai o le música o ka ko se le fai meica Awa eke aka ali ikama se ifai ya kuosia ikala awa eke lafi asau iluma pa ali mai okala luma ai mawalole ova asikama o solo ilesa pelu male maa se o no sai loko aunque fia poco o anga aleki apolo esa ulava e con falso sola le ai oso ai o kipolo e ai oso sifi ka fa magnifi se ua o palo kokala kiki le mea konula le o ke fai a kurai hey ua i mai oso mai Ia, leo toa ima minuto tone on tale uli tula e lima tale tula lima ia tato lulu lima tato fato fa foi le yas for really to fini ana e manatu le wala malam fai tapo klame mo tu plan telvo a o ani fautuanga mo fanau e se vor tato tunu ilanga tu for fai ngon leva yas Yo ia, whatoha masani lava marita tu anar sanga le mu nungo le ana tele. Ia, a whapea fo i lea tau mawhalau ava malosi ia, mai se tasi e leo inua sana pia ava e averta avale. Ia, tu planta la vo ia o te ilo fo i tele, fo i ni mea o ngā, te fo i o aibo tumu le si ato ponpona tu planta la vo. Fia ato yo, te ro mar se furu ato yo. Ia, kwani. Ia, e whaputuputu. Ai whafonga mai au ngā me tanu no toa ia. Keep it. Ai whanonga mai wa tīnā o talinga. Keep it. Keep it laka ia le aso. Ea ngā ai fautuanga ia tūna tu tātu por kalami. Ai fo ini ni fi au tono tātu ainga. Aua nei alo e si fi au. Masani ia pe ala li taeao. Vacuum ala leile whale. Whatoa alo e le. Te uruma si tūma tuai o tātu whale e asi tuai ainga. Te lei loa tangata te utu whafuse. Ia la tu ia nai mesi ruma si tūru. E o tātou e se fia tātou. Sa ole. E le a telefoni le whala bisi male whangasu. E telefoni au mea whai. A le leia le tau sia fu le tono le whale ma vai whale. E le te ngā hinta. E i tupulanga tala vau mari e telen whai au ngā mea ia po au ngā siva for Polyfest weekend.
fai la fia fila stona ai la fia fila sa ai mana ia fa pe le lo ai de me alu ia va ve ala lunga ia lu ta pena falen fai au ale na ni moya se longa e tale tu fa to a la tale tu la le fai poli fis fa to no foi lunga so sonia mama dad la foi le la bala wa Wai ulua man fai ato bang. No fola e wete e tiri anu. Vai le alu la so ato no lo bue Vai pena vai lotu la sa a hui lotu. Ta to fa na ai tu langa le lungo al teli. Au a fai lo isa lo isingi. Ia malero lotu au e te avina sta valley. Don't drive if you don't have a license. Vai ta tu langa pena vai foi tu langa foi lo tatu kolosi masani. Vai li tu tonga vale, tu vai li tu tonga tau, tu vai li tu tonga vale. Yeah, or the other way opposite yeah, before you cross the road. Yeah, mo saunga le mo tanto. Ira fai ungo neva yasu mantua, fai neo mea onga. Also, just a little study during the weekend is awesome. Read a book. Te fa manatu ni sio vai ngana a tau ina o le neva yasu ato. Ia o tu lava yasu o lai fau wai lo ma fau. Ni sio mata puna o tau ina o le aonga. Na ma awani ngalo na fai lo ya mama dad mele te alu ai. Yes. Ile weekend ia por fai ngor vai Crucial. aso. Taua. Ese taua ni te awa tele o ma o isi ma to tu fale wale ni super. Po fia fai me la alu ai. Po fia lo langi le ua. But you have to let mom and dad know. Ia wa e popole, they worry. Yes. Ele ma se matua va pe eleva il poele sauia le lonalu. Ele ma se le popole. Mana ia. Vai ngana. Don't put that pressure i o matua, mom and dad. Ma fesiri mua a vea tama me le ai ua Pe ele apalai te le nei, i tupulanga i nei, pe i tau le fesili foi le pe, got my freedom, got my matolai sa mua ai. Nie. A fai atu ai nofo no. E local pa e le ise. Ma ia tu fili ana ia o tapu kalame na fa te atu I matua. Gata foi lea. Tupulanga Talvo, young people, it's been a privilege and an honor to be with you this afternoon on our program. An hour on a Friday afternoon, talking about the things that are crucial, what are happening right now to young people, and we need to advise you, give you some support. Inisio me tupu. Ia vai whataua nisio vaenga ia watu nā tu whawhautuanga mo tātu proklame. E au ngā mo oe, au ngā mo mātu uma lava, e au ngā mo tātu uma. O le tātu sae whauteli. We all work together. We all raise each other up and support each other through our programs. Ma vaenga o mai o lo mori mori atu lunga tautua. Ma lai o nanga le siu whonga lau moe wani toni. A la tau runga tā proklame le tūwhine ana. I le pespisenga nei mai le oski band o la tau pespisenga phone nei. Whaingoina. Siona pao. Si upu stala se ngana ule tau tamali I lau whawhauanga Samoa. Whamangalo mai le o nanga. Al siu whonga lau mua. Mai la skofoe o mai nei foi asu reile. Ngā te whalele proklame tupulanga Talvo. Tātou tue whilo I la songa fua mua. Amor te nei mātou te whātou wha soifua. Le faccio saluto